Odofo baby a wotie me bia ye mama ka kire FM so na wotie enkaibo yi. Enkaibo a ye de bra wonne enye baby a say Germany Berlin na enkaibo kese efri. Eye ni jesem de wonyame aye e de ama ye nua ba Aisha ene ni kunu Rabiu. Ye nua ene okunu na ba bie Aisha and Rabiu Charity Fundation. Abusua yi enya nyame adom bi. Sa dom no na abusua so pese na so beboa ema bi so edom eso. Ye nua Aisha ene okunu ora Rabiu. Onyankopon enikan enhyira mo. Adoye ene ayemuye a moyi na di de akire Ghana ene wiase nyinara. Ye nua ba ma ene oyire aye adoye adwuma kese a sabre ba bi aduru no. Ba kofo nsa ntimo nkasa nyame ani. Enu nti ye nua ene oyire apagya ora Rabiu ne Aisha apagya nyankopon akosoro na akase edom besom na ye nyina yaboa ama ade na ye den agina ho. Me kanisa na me kanisa Aisha and Rabiu Charity Foundation. Enfidi a ene niema ahodo a wo behwe wani suade hwe edan fefe ya sabre ebeyi a kire wo. Eye wo wura yi ene ne yire ne ba hye dwumadie fefe ti se yase. Minu aba ma so hu se edom bi hye sa t-shirt ya kiro Aisha and Rabiu Charity Foundation eye no kore. Owura yi ne yire wo Germany Berlin ha ba register adwuma yi. Eye moa ba ne ba hyase apagya ede aduru baabi. Na sede baabi a baduru no bekonu ma ebunti na ye kase odofo bi amfa no ho njim wa wo moa biara. Ye nua ene oyire de be ka ne se be de be ba wiase se awurade adom be ti be so be boa manfo. Wo hwe enkuro nketenkete yahodo bebre asabe be ye nkramofo Muslim. Enu nti enya nkramofo so nkwane beboa wo bibiara. Enti sabre wo hwe enkuro nketenkete bebre ne basisi enkramudan ewo ho. Enti sabre yi kwei no mema wa hwe se yesi nkramudan ni bi ewo nkuro bebre so a wo behu. Bede niema bebre so ekoche amanfo. Baabi a wo bia sa wo da yare sabia sa wo yare da fie. Owura Rabiu ene ne yire Aisha sede betu be ho asi honti no be boa manfo. Enu nti ebra so se sabre no edom bia de ne ho bajim na wo so besom na ye nua ni oyire be ni suade hunu no atima bam de wo betim di aboa bia se wo Ghana se wo abruchiri ye pa wo chewo edom na buru ye nua ne ne yire no so nipa na ye dodo esan se na enema no ko hyohyo nti no wo behu be wo abruchiri ha na ye de obi aba yarefuo bi ena nkuro bi suso enema bebre ni ye nua ne yire asase biom na wo masan age a sese be sana abie foundation bi ewo nkoko a wo hwe asase asabre be doso ya edan ye bi ne be sana besi enu nti de ya ka ne se ye nua no ma sebe awurade atomo nso mo nsem bi no mo hwe telephone number egusu de ya wo pese wo de bua bia assessment iron rods and chance ahonya de anu de ye didi ye nom enipa no doso enu nti de ya ka ne se de obi bia wo wa wo de ye sika wa wo mpo so de wa hoden no wo de wa hoden boa owura Rabiu ene ne yira Aisha de nyankopon ala ye de ala beda wase enu nti wuni aba mama ka akire ebra ma no asi wo hayi eniema wa hu nyina no meba ma me nua ba Aisha adikan akasa Aisha beka twi owi a owura Rabiu so ono so beka haweza ewom ama wate meda wase bebre se yesra mo se enua no momwa na anisuade hu na ye nua ne yira ye no efe Germany ha enye yize eniema bebre na owura yi ne yire omode be ho ahyem a chese be boa sede ebetima ye emwa we me magibidi akonkro do ma hinkro mpayimfo be de oya mehwam no onpopa ne nsakwa me nso nkro masalachi no bebesi bi wo ho amam enya masalachi nko a emwa bebre ne be de eboa nipa nti nso me nkro do mafo magibidi aba ho me da mase efiri ha ko ye nua ba Aisha beto aso owi a na owura Rabiu so ato aso eniema wo hwe nyina no eyemi nua ne yire ani suade hunu eno na muhu ne saa no enti yesra mo obi amoa na nwie peye meda mo ase bebre.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo, ya ce bibiya wo ya mama Kate platform so na medin de Aisha me wo Germany Berlin abonten so me ni me kunu na ya saa enima ni yesrɛ sɛ ya mama wakansɛm ni nyinaa nti yesrɛ adɔfoɔ mommɛka yɛ ho ne nyinaa yɛmmoa afoforo yɛsrɛ mo pii Nyankopɔn asomdwe ɛnka obi biara yɛda mo ase ne yɛda obiara koma so a wɔyɛ biara Nyame ɛma ne mbrɛ mu mma nipa korɔ na Nyame ma yɛ apɔmuden kwatenten nipa wɔ nkwa wɔ adeɛ Nyankopɔn nia obi biara a wɔyi ne taku sempoa aboa ma yɛ man Ghana akɔso no Nyame nhyira no ɛnyɛ ndɛ daakye woni wiase koraa wobɛdi ho faso wɔ adaka mu nti Nyame mbɔ obiara nka obi biara ho yɛda obi biara se happy Sunday to everyone. Thank you very much. Nyame asomdwe nka obiara bi ɛka yɛ a yɛfom yɛ Nyankopɔn ɛnka mo akoma na momfa nkyɛ yɛn kasa dodoɔ mu wɔ mfomsoɔ na yɛmumu na yenye nyamdwuma yɛda obiara se bye bye. Assalamu alaikum jama'a. Wannan masallaci da kuka gani masallaci ne cikin gari a Tibobo, wani unguwa da ake kira zango number 2. Wannan masallaci da rijiya da ke ajiye da kuka gani cikin aiki ni na hadaya na Aisha and Rabiu Fundation da suke Berlin. Wannan duka cikin aikin Allah da suka yi cikin garin a Tibobo kenan. Wani lokaci da shi ne wanga masallaci da ake kallo ana rana ko hadari ake baya sallah ciki to amma sanadiyansu Allah ya sa yanzu wannan masallaci an kafa an shafe an yi komai da suka yi aiki cikin aikinsu na aikin Allah. Ajiya Aisha and Rabiu Foundation daga Berlin aikin hannunsu kenan wannan da suka yi aikin fi sabilillahi ne da rijiya kusa da masallacin duka duk aikin da suka yi ne. Allah ya biya su, Allah ba da ladan aiki, Allah sa aljanna ake yi da ma. Wanga aiki duka da ake kallo aikin Hajiya Aisha and Rabiu Foundation yan Berlin masallaci da rijiya duk da suka tone cikin garin Atibubu kenan da ake kallo. Allah sa musu albarka, Allah ya biya, Allah sa alhairi ni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimina wal muslimat. Wannan harkoki masallaci ne a cikin gari a Tibobo, wani unguwa da ake kiran shi wai Kwambalai cikin zango number 2. Aiki ni na Hajiya Aisha and Rabiu Foundation da suka yi yana cikin hadaya na sabilan da suka yi cikin garin Atibobo. An duka aiki ni na Allah da suka yi shaida ni wannan ni da nike yanka bidiyo sanadiyansu aiki ya sauka hannuna na yi wannan aiki na basu. Wannan duka da kuka gani cikin aiki ni na fi sabilillahi na Hajiya Aisha and Rabiu Foundation daga Berlin. Shi Allah ya taimaka, Allah ya biya. Wannan aiki masallaci ne da rijiya da suka tone duka a wuri daya. Don wannan masallaci da anka gani wani lokaci da ya shude sai ba kafa ba ya aiki haka ba, ana hadari ana rana baya yi sallah ciki to amma sanadiyansu Allah sa yanzu wannan masallaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya alhamdulillah hajiri fo say enyama no ana bidunu say enyama na bidu akra ha wo me ho Abdul Fatah munu akitwa inshallah say 7 boxes na kan eni nkura ne enyama no sister Aisha the money free German inshallah afina ababedu inshallah ti enyama no na mo hwe no inshallah Nyankopɔn asomdwe enka obi biara Nyankopɔn omo obiara koma a yɛde bɛyɛ n'adwuma
na ɛno na ɛbɛdi so mfasoɔ bebree ɛwɔ daakye akɔ ama inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cikin filin kenan noma ke cikin nan yana na gami har can ganda kike gani wanda duka yazo ana cikin noma ke yazo noma ga duka mun kai baki hanya to ani gobe dai na tafi yasa kamin zo ne ya kare na yanka a cikin fili kenan ke cikin noman nan. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimina wal muslimat. Wannan harkoki masallaci ne a cikin gari Atibobo, wani unguwa da ake kiran shi wai Kwambalai cikin zango number 2. Aiki ni na Hajiya Aisha Rabiu Fundation da suka yi yana cikin hadaya na sabilan da suka yi cikin garin Atibobo. An duka aiki ni na Allah da suka yi. Shaida ni wannan ni da nike yanka bidiyo. Sanadiyansu aiki ya sauka hannuna na yi wannan aiki na basu. Wannan duka da kuka gani cikin aiki ni na fi sabilillahi na Hajiya Aisha and Rabiu Foundation daga Berlin. Shi Allah ya taimaka, Allah ya biya. Wannan aiki masallaci ne da rijiya da suka tone duka a wuri daya. Don wannan masallaci da anka gani wani lokaci da ya shuɗe sai ba kafa ba, ba yi aiki haka ba, ana hadari ana rana baya yi sallah ciki. To amma sanadiyansu Allah sa yanzu wannan masallaci ya zamanto masallacin da za a yi sallah a kowane lokaci. Idan hadari ko rana ake yi za a yi sallah ciki. Ga rijiya nan kusa da masallacin duka. Wannan aiki ni na Hajiya Aisha and then Rabiu Foundation daga Berlin. Masallaci da rijiya ne da suka tone. Gashi nan Allah sa musu albarka.